Kinda de mkhonto Thabo Mofusi ile nyana le dona la temo le ka le jalo ka tswa go go ba bona ka no ga motho ka ofela le tsole la ha le dona mo kinda de Thabo Moleko ke mo le mo holwa le ka la temo ka mo jalo le phepo ile ba itse pela ka mo ke mme malere go mo dife nna malere go mo dife ke motlatsi wa mo le mo go ka le la temo ka mo jalo le phepo ile ba itse kanka le honda de mkhonto ke me mamo khwetso nkua nna mamo khole nkua ne ke yena ikarabellang le fapheng la dijalo ka kakaretso Director of Crops Services ka ga le ka la temo ka go nna le ka nka le tsaya ka go yena ke ntate Thabo Sekgonyana ntate Thabo Sekgonyana le yena ke yena ikarabellang lefapheng la ditshebeletso tsa bosupisi ka go le ka la temo ka mona Lesotho mona kaofela Director of Field Services ha ke tshologa ka go bomme le bontate ke rata gore re ke re tswele pele ka ditaba tsa letsatsi a la kajeno mo ke tla fa ntate Modimo wa lekala ntate Thabo Moleko ra tla itse fiešwe la a lokisetse ntate a mo emise le be ke ditaba tsa bona di ka ke a leboha ntate Masopha ke kopa go le dumedisa le nna bontate le bomme me ha ke tlholo ntate minister ditaba tsa letsatsi la kajeno ke mo re kopileng bontate le bomme ka puisano ya rona le wena gore re tle re tlo tla fetisa ditaba tse dingwe belo ka ha le nako ena eo temo e seng e qadile ya lehlabula ke kopa ntate ha ke se ke isitse hlompho ho ntate Motlotlei hlomphile ntate letona la hae le leholo le ntate Samuel Tsokwane Matekane ke o hlomphile le wena o hlomphile letona la rona la temo ka metso ya dijo le phepo e nepahetseng ke hlomphile my DPS hlomphile my colleagues my Director Crops le ntate Director Field Services ke le hlomphe ka ho kgetholoha bontate le bomme bo ga ditaba ha se nna ya tlo etsa polelo e tlo etsa ke mo hlomphile empa jalo ka mehla ke re ke a tseba hore le ka jeno re la ga le tsebisa ka potlako gore re na le ditaba tse go tlo di kopanelang le rona ke ha se go bane re batla gore ha ke la go tswa fela sa re tlohong empa re a tseba gore ha re na le ditaba tse re batlang di fetele setjhabeng sa Basotho hantle se di fihle go bona ka nako ke ha re sebetsa le lona re ntse go tlolla tsela ya rona tshebetso empa ke a be ke lebohile nna ka gore le malala laotswe hohle mo le leng hona teng ka nako yohle ha o thwe tlohong hona le ditaba mme ke tsele ditaba di tlameha hore di sebetse ka teng ke ntate minister on your behalf of the ministry ka nnete ke leboha go ntate le bomme ka hore ke tsatsing lena ha re ne re hlopha ditaba tsena le ntate Masopha hoseng mme ke bana ba arabetse kopo ya hao ntate ke kopa ntate ka kokobetso ke tle ke o meme ntate hore o tlo o fetise ditaba tseo o ba bitseditseng tsona ke a leboha ke a leboha dipesi bomme le ntate ke a leboha ka nnete ke a leboha ke tla beha ditlhompho tsa ka mokgwa o mokgutshwane fela e ntumelle ke hlomphe Motlotlei hlooho ya naha letona la hae le leholo ntate Samuel Tsokwane Matekane mme le tse le ntumelle ka bokgutshwanyane fela ke a kofise mosebetsi o tsamaya ka pele ke tla hlompha ntate DPS ke hlomphe motlatsi wa hae ke yena ka nqena ho nna le bomme le bontate director tsa rona ke bana ka nqena ba teng ba lekala la teng mme ke ne ke re go tloha moo ntate DPS le ntumelle le bohle ke hlomphe baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba ba rona ba teng kwano le setena le ba siyo sepheo sa letsatsi la kajeno ke kopa hore beng ba ka le tsebe hore nakong ya hona je
ehlile re tlo dula re le kgathatsa hore le be le information ya lekala le tshebetso ya lona le tle se be la re tenehela methati yohle re tlo e nka re tsamaya le lona e le hore re tsebe ho thusa setjhaba hobane hore ba tsebana ho sebetso ba ke yona taba bohlokwa e tlo re thusa hore re se be ra iphumana re ntse re hatana ditorong le setjhaba ka maano re ga beile fatshe a tshebetso selemong sena ke kgola ke ne ke re ke bua ka bokgutshwanyane fela gore le a tseba hore re ile ga ba le pulo yane ya ka malodi mme diterekeng tse ka malodi re sebeditse hantle ka nnete tabanyana tsa dikholoso di le tsa ba teng mesikong ya dithaba empa re sentse re di aena re di phetedisa hona jwale beke e fetileng re le ra bontsha hore manta ona re tlo bula ditereke kaofela go di fumane thepa mme ke kgola tshebetso ya teng re le nne ra e hlakisa mane ke tla ke otle ke le hopotsa hobane ke bone go na le ntle mo ntse di haka teng pele go aga di faster le ha ba ntse ba leletsetsa ba kopa thuso dikarabo tse dingwe go le go lona e le lona le kgona go ba agabela go tsona ke re di fetela go rona e le dikholoso le be le utlwisitse hantle re itse re tlo tla sebetsa ka di-resource center re tlosa ditaba mona ditoropong mo re reng ke di-headquarters tsa rona tsa lekala diterekeng mme tshebetso e re etsang mono di-resource center ke yona ya gore dihwai di ngodise mono di be di qetela mosebetsi wa tsona mono e le gore moifo wa tsona o kenyeletsa mosupisi le morena le mokhanselara o dumellane ka ditaba tse tlabe di entswe mo tsa batho ba ngodisitseng hona ke bomang ba hlokang dithepa difeng tsa rona tsa lekala la teng jwale e be di tla diterekeng tsa rona ha di fihla teng di tla nkuwa ka boikarabello ke lekala la temo ka mosupisi di isuwe ditsing tse jwalo mme ke a kgola engwe ke batla ke e otlolle kileng ka ikwa hore e batla e tlisitse pherekano o re ke ka go thwe batho ba sa ngodisang mono le ha na le bopaki a le haufi le ma ka rekang thepa ha dumellwa hore ha o jwalo ha mosupisi a bopakile go latella hore tlameha ho netefatsa mo thepa ena e lo sebetsa teng o lokolohile hore a thuse mme ke a kgola ha ke otlolotse ditaba tseno jena ko bontsha hore le yona taba ya ho metha ha masimo e o bonalang e le kholotso e ntseng e ba ka di-line di bakeng tse ding re ntse re sebetsa ka di-PS mona re sentse re ithuta le boetapele bona ba eso ba lekala gona dibaka tsa rona tse re bona e ka di tla ba le solutlhallano ke dife re lo eketsa di-computer tse sebetsang mono le batho ba tla sebetsa go latella gona re bona e ka solutlhallano le utlwane fela re sa phetse go kwana ga re di-resource center le teng ba tlanne ba methelo masimo gona teng ba e ba etsetse mapaki gona mono pele ba tla kwana ditoropong ke a kgola ntlha e kgolo le ya bohlokwa e ke reng kgalebitetse yona letsatsing la ka jeno ke hore boithuto ba rona le a tseba re lebe ra bitsa mo ka mona ga itlhalosa ka ditaba tsa rona tsa batjha ba ne be re ding re tlo ba rupella go tseba botsebi ba go sebedisa metšhini ya rona ya temo ba ne re ithutile hore ke e nngwe ya dikholotso tse kgolo tseo dihwai tsa rona di sitwang go hlahisa mme ke ne ke re ke tlo le beha leseding mona baphatlalatsi ba eso gore di-company tsena tseo di re thusang ka ho reka thepa ho tsona benefit e nngwe re ileng ra e kopa re le lekala ho bona re bontsha hore ha re ba file mosebetsi re kopa hore ba tle ba di sale morao dithepa tsena tsa bona pele ba tlo thusa Basotho hore na ha ba nepile mokgwa o di sebetsa e tla ba ho feng ke a kgola ha ke hlalosa dithepa tse re buang ka tsona re bua ka yona menontsha dipeo le ditjhefu tsa lehola e le hore ditekanyetso di tle di nepahale pele re be le bonnete ba hore re hlahisitse ho latella dipehelo le dikgothaletso tsa bona e le beng ba thepa eo re e batlileng ke a kgola ya pele dintlhakgolo tseo ba di tlelang mona di-company tseno ke hore ba tlo ba re thusa hore ba thuse dihwai tsa rona ka tukiso e nepahetseng ya mobu hore na mobu ha o nepahetse o ka ba jala hona o tla bo o sebeditswe jwang ya bobedi ke mokgwa o nepahetseng wa ho jala le ho hlokomela dijalo nakong ya kgolo ya tsona dihwai tsa rona di tlo fumana ditupelo tsena ba sa patale letho re thusana re le lekala mmoho le di-company tseno hore di tlo ba thusa ho etsa ditaba tsena tse di buang ka tsona tshebediso e nngwe ke ditekanyetso tse nepahetseng tsa menontsha tshebediso e nngwe hape ke tshebediso ya metjhini mehoma diplantere le dikofono le e meng ya disebediswa tsa temo
di tla ba teng dibakeng tse ntse re lo sebeletsa ho tsona. Ke a kgola e nngwe ke kgetho le tshebediso ya ditjhefo tsa lehola le dikokonyana. Jwale yona e hlile e re lokela hore re be re ba behe leseding le ka hore na dikokonyana tsa mofuta ofeng di sebedisetswa ditjhefo tsa mofuta ofeng, lehola le re nang le lona masimong di sebedisetswa ditjhefo tsa mofuta ofeng, hore re tsebe ho bona hore re fenya taba ena ya ho sitwa ho hlahisa ka mokgwa o nepahetseng, re bile re hlahisetsa mmaraka. Ke a kgola ha ke feta mono ko bontsha ditsi tseo re lo rupella dihwai tsena tsa rona ho tsona. Di tlo qala ka Laboraro ka di 24 Loetse. Mohale Suku ke setsing sa thupelo ya dihwai, ya se tseba ka hodimo ka mane ka moo re bitsang dibaka tsa rona bo di bitswa di-FTC. Ya kgola Maseru mona ke Masianokeng ka di 25, Leribe ke mane sekolong sa temo se Leribe ka Laboraro. Ke a kgola ha ke qetella mona baqolotsi ba eso ba ditaba le baphatlalatsi, ke tumelo ya ka hore ka mora hore re etse tshebeletso ena re tla fumana benefit jwalo ka naha ho dihwai tsa rona. Di tla be di utlwisisa hantle hore na ba lokela ho hlahisa jwang, ba hlahisetsa mmaraka, le hore thepa ena eo re e rekileng beng ba yona jwale ba tlo bontsha boleng ba yona hore na ha ho nepahetse e lokela ho sebediswa jwang, le hore ba hlokomele dijalo jwang ho fihlella di bile le kgolo ya tsona ho fihlella ka nako eo re kotulang. Taba ena ke kgona ke re kenyeletse le hore re tla bona hona mapatlelong a jwalo re na le batjha bana ba rona be rileng ra bua ka bona hore ba tlo rutwa ditaba tsena tsa metjhini, ba tla e ba le teng mona le bona ba thusanang le di-company tseno hore na ha motjhini o nepahetse jwale o kenya ka hara tshimo ka morao o lokise mobu ka tsela e hlakileng hore na pele re tsebe ho lebella tlhahiso e nepahetseng na re sebetsa jwang. Ke a kgola ke ditaba tsa rona tse kgolo tse neng ke re ke tlo lefa tsona, mme re tla thakgola mosebetsi ono Mohale Suku ka Laboraro hona mono mo se ke boletse teng. Ke ne ke re ka nnete ha ke buile hakana ke mpe ke re ha dipalo mo matemeng re masimong Basotho ke a leboha. Ke a kgola ha ke qetella ditaba tsa ka ke tle ke re re tla betse re tlo tla le beha leseding hape hobane mmuso ka lekala la teng re na le kgahlamelo e teng ya setoromane Hafoso, seo ke ntseng ke hlalosa letsatsi hore ke sa maemo a phahameng haholo ao e leng a matjhaba mo e kareng ha re bolokile dijo tsa rona tsa boleng moo ya ba di nka nako e kareng le ha re hloka ho di rekisa ka ntle hona, ya ba re tla be re nepahetse hore di fihletse dipehelo tsa matjhaba tsa mekgatlo ya dijo hore na dijo ha di nepahetse di tlo sebetswa jwang. Mme ke a kgola ditaba tsa rona le a tseba di mmalwa tjhe tsena tsa diterekere tse tlo rekwa ho akofisa tlhahiso le tse ding ke a tseba hore le sentse le na le tsona, empa re lokela ho nna re le behe leseding nako le nako ha re ntse re kopana. Mme ha ke buile kana le ntumelle hore ke a leboha, re tla tataiswa ke dipotso ha di le teng. Ke kopa hore mothapi mona jwalo ka mohlodi ya sa re tle re etsa dipotso le ditaba tsa buileng ka tsona le ho fumana ditlhakisetso mohlomong le maikutlo ho na le nka hlahisa maikutlo a rona a lemeng na le bana le taba tsena tsa dibuileng. Mme jwalo ka ntlha ya tlang ka mokgahlelo wa batho ba bararo ebe re araba re be re nke mokgahlelo o mong ha ba le teng. Ke leboha ke tshehlaetswa Cinema FM. Mohlompe le tuna re mametse polelo ya hao ka hlokolosi, mme pele ke ka botsa potso tse ngata ke ka lakatsa to comment taba ya ena e fihletsweng ya hore le ise ditshebeletso tsena tse sebediswang ya temo e be di resource center. It was long overdue, mme ke kwele qeto e ntle hore finally le nkile qeto e jwalo bana ba Basotho le ba sokola hore ba kena ditshenyelong tse ngata ho tshela dikoloi ba lo folla disebediswa dibakeng tse hole le mo papelang teng, mme ke kwele mohato o motle haholo ho atametsa ditaba tseno ho Basotho. Ya bobedi ya kgola ile ho botsa jwale kore ka jeno re bile ka mane ka DMA
ka mme re bone gore Basotho ba hlahisitse dijo ka bongata ka mono lona tjena ntse ba bokane jwale ko rena mebaraka e tlotla go itsuwa jwang go bona gore Basotho ha e le gore sengile le mehato ena ya go le hlahise haholo dijong ha se ba hlahisitse jwale go tlo etsala jwang ka dijo tseo tsa bona ke a leboha na le potso e nngwe ke a leboha ke thobolo go ntshonyane ke tswa go ranteng ya seafelo nka lakatsa go tseba gona go utlwa go bua ka gore go tlo bua dibakeng tse tharo ngwa lesuku masego le lengwe ke kopa go utlwa gona tse di tsona tse di tsona go tlo itsala le go tsona le gona potso nngwe go bedi gona di-manufacturers tsena tse leng gore di atla ke bo mang and what is the arrangement le kala mohlomong ha ba o kene ditshenyehelong ke tsa mofuta ofeng in terms of financial implications. Ke kopa ha o sena letsoho le leng ntse le nahana ke tle re mmele go tsena di ya ra mme ke tla tsena le computer go na le info wa ha yo na tsena le ona ka mo thusa go ha ba tsena tsa tsona ke kopa re ka tsala tsena ke a bona ke tswele pele bo mele ba ntate ke a le bua hle ntate se ke ne ke re ntate ha re bua ka ena di mmaraka e hlile go tlile tlhokomelong ya rona go dihwai di se di kgona go hlahisa haholo mme plan jwalo ka ha ke tsho hona tjenana re ithutile hore DMA ke hona mo Basotho ba seng ba tshepetse teng fela ke kopa hore re thuse dihwai tsa rona hore price yona eo e DMA ntseng e reka ka yona ka mane ka floor mme se o ntse re kwa ka yona re se ke ra shebana le ditaba tsa government fela mme ke kgola e kgolo ntate eo ke reng jwale re lokela re lo etsa mohato ono go nkileng wa gore re lo thusa dihwai tsa rona go hlahisa jwale ba bile ba se ba thuswa ke beng ba thepa ba tsebang hantle na ha e nepaetse le quality e nepaetseng e tla ba jwang e hlile ke bona botataisi le go lo etsa hobane re ithutile gore dihwai tsa rona di swabela kapa ho ba le ya mmaraka tse ding hobane tlhahiso ya bona e bonala e se ya boleng bo re ka gareng tlhahiso e bewa ka boleng le price e tsamaya ka boleng mme jwale o tla fumana gore ntle mo e nang le dikgaellonyana ba tsafa ho ya straight mo tlileng go hlokahalang empa ntho e ke ithutang yona go qholotso ko re ba rute re le lekala re ba thuse fela e kgolo ntate jalo ka ile ka bua puong ya ka FDA re hloka dihwai tsa rona di committee gore ha ba rutuwe ba utlwisise ba be serious ba nke ntho ena ya temo e le kgwebo eo re ngwana tjena na mmuso ha o la senyelwa ha ngwe ke etse mohlala ka dikgwebo tse kang tsa dishopo le tse ding mmuso ha o la wa akgela batho ba jwalo ba thaba haholo be ba nkile tabelo ba enkile mofao ba lo e sebedisa molemong wa kgwebo ya bona e le molemong wa bona hore e nepahale re ke be ra re le lekala re tla dula re ba jetela hore go rupela dihwai fela ntho ena re batla go e kgannela hore be commercial e be kgwebo e na le dipeelo tsohle tse kgwebo tse di nang le tsona ko ke batla ka mohlala ka go mmuso o sontso kenya letsoho haholo bosupisi bona bo patalwa mo rutang dihwai tsa rona ke tabe e kgolo eo ke reng dihwai ha di commit ba matane le bosupisi re se ke ga dula re rupela batho ba le bang selemo se se motho a ba tsofalle thupelong a ntse a sitwa o hlahisa ha ba ke ba nke ntho ena ba e consider e le kgwebo e phedisang malapa a rona hobane ke yona fela ntate teng ke tla nne ke tsho kgwebo e sa sokodising motho e sa mo hlokeng sekolo se thata e sa mo hlokeng dintho tse ngata e na le diprofit tse fetang dikgwebo tsohle tse teng lefatsheng hobane ke yona fela ka o fang go feta 500% ka go 100 no ko 500% o ya sekete hobane ke business ya kgwebo fela ntate ka reng ha o le wa utlwa ke komello selemo ka potse pedi le mo se seng ha wa tleile o tla bo coverele ditshenyelo tsa marao mane mo ileng wa sokola teng fela e kgolo ke yona ena hore re lokela ba tsena le go batla ba e ka se gahla ditaba tse tsetsang taba ena mmaraka e leng tsa bo di insurance re le mmuso sentse re etsa facilitate re na le triki tse tharo ona jena tseo re ntse re di sebedisa le WFP mme ke yona pontsho e hlakileng hore rena insurance e hloka license ba nyelo ona o sireletsa bona batho ba rona ba e ka sebete ba be ba hlahise quality e nepaetseng bakeng sa dimmarakana re sebetsa jwang re tlo ba thusa ntate empa pele ba le ya mane mo reng ha re keta go hlahisa yo lo fumana gore hona le dikgaellonyana tse teng
ha ke re le hore DMA e reka dilo tse fosahetseng le se ke bela dikologana fela e kgona ho utlwela Basotho ka go nkwe thepa ya rona hobane ge le Basotho teng re lokela ho ja thepa e hlahisitsweng ke rona mme taba ena ke kopa hore re thusaneng ho kganna dihwai tsa rona ka tataiso le kutlwisiso hore ha se go mmuso o hlobola boikarabelo fela re ha ke re se ke ra shapa e kgathetseng ha re rutile batho ha ba tswetsa go re tla re tataisa ba bang ya gola ha ke tla potsong ya ntate ke tle ke re ha ona di-financial implications tse teng mona batho bano ha re ba fa mosebetsi e kgolo ke gore le tla ka ba jwetsa hore re kopa hore le tle mahala mona le tlo go thusa ho gupela dihwai tsa rona ha re na tšhelete re tlo ba fa yona ho ha ke di-company tse re reng lekala la temo le rekile thepa ho bona so ba busetsa molemo setjhabeng ka hore ba tlo go thusa ho gupela setjhaba sa rona dihwai tsa rona ke gola haeba ho tla ba le ditshenyano tšhelete tse na di PS o tla tshwe kampa ba tsa boroko di dijo tsa bona fela ha ile o ba patala go ruta Basotho ha se taba e teng ho hang re le hlaka e etsa ile pehelo kana go neng re etsa ditaba tsa bona tsa ditender ya le la di PS o tla ha le shudu mase ke a le wanda di ga di maso pele bi kana di ka le bakala hore nako e se hlabong la rona beng ba re le ga fumana hore re lokela ho etsa taba ena ka di region e leng le yona yane ya batjhabane ba rona re leng ga etsa ka di region e le hore ha re bua ka Maharisu re nana be itse ditireke tse ka south re bua ka central mona re nana be itse maluti ana a manang le maseng ka north ka mane re betse re nana be itse ditireke tse amehang le hlakorong la ke a tseba hore dihwai tsa rona ka nnete ke a di tshepa ha o bua ka ditaba tse ba thusang ka tla iponahatsa dibakeng tse jwalo e le hore re tsebe ho etsa mosebetsi wa rona ka pele e tle re la ba fa thepa ba tsebe wa qala hobane ha ka re potoloha ditaba strike tsena tsa rona kaofela re tlo ba le mathata a tiehiso le hore le bona ba tlo di ya masimo ba le temo ke nako lo tsone le oh ile di bona le ba Who are those manufacturers? oh o ne tena mo manda a ne tlo ka di le mo fe a ka ni po mo fe ka le bona ke le ba bemba ka monyetlo ona go fuwa ya gola office in the communication ba bang ba bona fela ba simba confirme ke manufacturer tsa manyolo manufacturer ya dipeo le ya ditšhefo tsa dikokonyana le tsa mahola ke a gola ntlompei ha kwalla bemba ka hore dithuto tse jalo ka ba teng le bona haeba ba batla go cover ditaba tse jalo ba tsebo tla le ka tsona mo tsole le di manufacturer ma di tsweke go wa ke go tswe onda ke le bona Madam Minister ke company e bitswang Beas ke yona company ya dipeo go ka hamme go obsa sa go ntshitse re le company e bitswang Kainok company e re fang manyolo ke di company tsa South Africa tsena tse pedi re dilo ka ha bontshitse re ntse re le dipisano go bane ka tla sa tshebetso e nepaetseng re sebetsa ka ba supply ka thepa e fapaneng di company tse ka banne Afrika Borwa normally ha re batla thepa tsa rona empa ho fihlela jwale ga se re tsitsitse ditaba tsena tsa tse tlo etsahala le company tsena tse pedi ya le ke leboha hape ke ntse ke le tshehla mohlompe tona kgolo ha le mane sebokeng sa dipolotiki sa referee Madiba Watso number 6 o bua ka ditirelo tsena tsa di-generator ga rona e ka ba mohlompe le tona le isele le hakae ka botsong tse mohlompe tona kgolo a ditshepisitseng go jwale batho ba mesikong ba tla qetella ba di sebediswa tse jwalo go bona hore taba ena ya temo e ya matlafala haholo e nngwe hape ke ena ya disebediswa tsena tsa temo tšhelete go goleya selemo le selemo go tswela ka ntle mme hlahisetsa batho ba dinaga tse di mesebetsi gona ebe in a long run le lekala le se bone gore go le bohlokwa go le ka qetella re bona gore Lesotho di hlahisetsa ba e se le menontsha fela ba ga naga kwano ke re mise taba ka re lata ka ntle ona re kine ka rona ke taba e ka etsagalang nna eo le lekala le shewa ke a le bona ke re bona
ka dipotso tsa bohlokwa ntate tse thusang setjhaba. Ke ne ke re ntate teko ena ya ho hlahisa menontsha re hlahisetsa ka rona ke ntho e leng priority ya bohlokwa haholo re le lekala la temo hobane wa bona le ya bona na re sokola jwang selemo le selemo ko re tla be re phoqwa ke di-company tseo re nahanang hore ha re manamang ka e le nngwe e tla ba ntho ya influence ya di-price re ketelle re ba le ya mono re nkelwa menyetla ha se taba tse re di ratang ho hang mme ke kgola ho buleile ke kopa ke hlalosa ho buleile ho di-investor tsa rona tsa Basotho hore re tla ba tshehetsa re le lekala la temo ha ba hloke le ho nkopa ntate tsela ha ba hloke authority ke butse matsoho wa ka hore ba re thuse ba establish company e hlahisang manyolo mona Basotho mme taba e ke e boneng e le qholotso e kgolo ntate le ho tsona tsena tseo re ngana le tse ding tse re tshepalla hona le tse ding tse re phokang re be re tlo qabana le Basotho ka lebaka la tsona empa ntho e ke ithuteng e le qholotso ya ditaba tsena tsa rona tsa menontsha ha se ntho e bobebe haholo ka baka la ntho e ke raw material e leng ene e kopanyang ditaba tsena tsa menontsha hobane le Africa mona fela ha hona moo ka gareng re iphihlela re le Africa ho hlahisa di raw material ke ditaba tse tswang mosekwa mme taba eno e etsa qholotso e kgolo e ke boneng e imela di-investor haholo tsa rona hore ba ka tseba ho e sebetsa empa le selemo se fetileng ke ne ka hlalosa ke hona le ba bang ba ne sentse ba le dipuisanong le LNDC bene se bile re tshepile hore LNDC re tshepisitse hore e na le company e tiye e reng e tlo establisha ditaba tsa go tla hlahisa fertilizer hen ka nnete ke ena ha ya bona letsatsi ha re bone ba ditebello ya rona e ne le hona jwale ba tla e ba le teng mona jwale ba sebedi ba fuwe le sebaka ba sentse ba tswela pele empa ntse re etsa kgoletso ntate ena ha e hlokile hore go buela khoneng le motho a batlang ho sebetsa ha e hloke go motho ke go fera ya tona la temo ke batla go hlahisa manyolo ha rona go ratle mona re mo guide re mmontshe na re hloka establishment ya mofuta ofeng e tla tseba ho thusa hana e ngwe ne le ya ditrekere tsa Mhlomphehi Dinakgolo ana Mhlomphehi Dinakgolo o ile hantle ntate se ke Monday di o bue e ntseng ka tsamaya ka bona hona jena jalo ka ha ke tshwetse mola hafoso re emetse date fela e re tlatla re Mhlomphehi Dinakgolo a tla mo le thepa e jwang re se rena le ditrekere tse di etsa kopo naheng ya China ba ya go utlwa re na le ditrekere tse lekgolo mane tse re tlo di arolela batho ba Mokamaloti tsona tsena fela re ntse betse re kgothaletsa Basotho hape ba private sector bulang dikgwebo trekere tsena ba di order re kwana mo di leng teng di tlo dula mona e le hore Mosotho e mong le mong ha e batla e reke hobane re le lekana re ke be ra tseba ka mmuso e be re tla re batho ba nka o fela ba ka Maloting ka mona re ka tseba ba rekela ditrekere tsena re hloka go di tlo ba teng fela di le haufinyane mme mona sentse ke etsa kgweletso ho ba tjhaba rona le ba bang bana ba ntseng ba ona ka thipa botjhana ha ba bule e nngwe sentse le teng ka mono ka beko ke mpa fela go utlwe ka re batho ba bang ha ba ntse ba lla hona tjha ke so bobele mo ya ba re di nka nako e telele haholo go tla ba teng ha ba di orderile so ke go ba hore re nne re thusane le advocate batho ba rona e le private sector ba ke ba shebe menyetla e teng ka gale ka la rona e ka ba e feng trekere tse ntse le kgolo tsona ntate di teng jalo ka re bua jena le wena ha fosoma go fela Mhlomphehi Dinakgolo a be le nako pele re tlo di beha mmogo re se re kopanya le tse ding tsohle tse re ding ga di kopa ha se tsona fela ke kopa go tlatsa potsong ya ntate Sahla maneng a rena dithipa tsena tse re di rekang tse di peo le menontsha hore na ke neng ha Basotho ba tla di hlahisa mme re reketsa bona ke batla etsa go beha taba mona ya hore re na le Basotho ba hlahisang peo tlasa tataiso ya lekala la temo so ka hara subsidy ya rona dipeo tse jwalo re na le peo tse re rekang le Basotho mona ke nnete ha di soka di ba ka bongata bo kgonang hore e be re ka qetella re kwalla dipeo tse hlankang dipeo tse jwalo ke dipeo tsa ditapole le mo se ne ke bone ka ditapole ha ke bone ka ba tlo reka ka ntle ho ha re tlo reka le hlahiso le Lesotho mona fela tsa peo hobane tlhahiso ya bona le mo se e hlile hodimo haholo dipeo tsa pone e tshehla le e tshweu tse tlwaeleng ka hore ke di-ZM na company e coordinating dihwai mona ebe ba rekisetsa dipeo tse jwalo re tlo di reka peo eo dipeo tsa dinawa haholoholo pinto e na le batho ba e hlahisang mona ka sa tataiso ya lekala jwale dipeo tse jwalo tse re tlo fumana ka hara ditoro tsa rona e tle be dipeo tse hlahiswang ke Basotho
na le Sotho mona tse rekuweng ke lekala tlasa subsidy program ena. Ke a leboha. Ke a leboha tate Masopha ke kgola ha ka ke fela ho ananela thoholetso eo le etseditsweng ke ntate Tshehla ka hore hle ntle Tshehla tla hopola hore ke se tshio sa boteng ba lekala le ne ke ho bona hore Basotho bohle ba na le dijo le hona ho commercialize temo. Mme ke utlwa ke thaba haholo ha o bone hore ehlile e ne ya tlhahiso ka re ka e fihlela. Ke kgola indicator e tlile ke ene hore DMA mokgahlelong wa pele fela e la ka ha e reka dijo Basotho ba ile ba ipontshatsa ka bongata hore tlhahiso e teng. Ke ena hape e kgotlile leotong la bobedi tlhahiso e ntse e le hodimo haholo. Le hona ke kgola ho kgothaletsa lekala ka ho isa di-resource center. Ehlile ke kgola ke yona tebelo re hlokometse hore jwale ha ba hlahisitse ke bana jwale DMA ya reka e isetsa ba ba tlokotsing ba hole kwana ke kgola ba sa kgona hore ba hlahise. Ke ntho ena lekala le itjwetsitse hore tabeng eo ya ho ensure taba ya food security ho bona hore dijo di teng hare ho naha Mosotho e mo le mong robala a jele ho re hlaka tabetse bona ba hloka mekotlana e meraro ba hloka mekotlana e mene bao ha bona e tlang ho ba ho producer for subsistence for ho phela for kanetso ya dijo. Mme kopano ena dilo ka tsela eo e hlakileng jwale ke mane mo re betseng hape re shebang ka tabeng ya kgwebo temo ho commercialize agriculture hore beng ba di-product tsenana ba tle ba tlo tlatla ba ruta Basotho hore ba hlahise ka tsela e nepahetseng le dipaki hore bona tlhahisong e matlafetseng. Re le ga ba taba tsa bo di-cabbage le tsa bo ditapole ga le ka hore re batla mmaraka di-challenge tse re ileng ka kopana le tsona da di hopolana ke difeng tsa bahodi ba neng ba complaina hore jwale tlhahiso ya rona ha e mete ditlhoko tsa mmaraka. Jwale ho lekala le ho etsa ngwana jwale ehlile ke ho bitsa beng ba di-product tsenana ba tlo tlatla ba thusa bahwebi ba rona ba tlo ba thusa difamara tsa rona hore di hlahisetse mmaraka jwale ba hlahise tlhahiso ya boleng e tlang hore nolofaletsa re le lekala hore ba kgone hore ba ye mmarakeng not mmarakeng locally mona fela empa neng re sebeletsa le ho jwale ba tswele ka ntle ba hle ba ane ba compete internationally. Ke a leboha. Ka kgona potso ya ka o qetelle le rona mohlomong previously re la ra bona mohlomong hona dilo tse ngata ka nako mo batho ba kgutla ba sa sebeletswa ba hona le di-complaint hore mohlala bo manyolo the members of parliament ba fuetse ngata. So this time around what are the lessons learned from the previous interventions for bona hore taba tsena they run as smooth and as efficient as you would expect ho sena dilo tse ke re bona ba tseba taba tsena beng ba ka di monate haholo ha re di qoqa re le mmoho tjena hobane ehlile re tla tseba ho itoroka ka tsela e nepahetseng hobane ha le bona re tla nne re lebitse hangata tje ke hobane re batla re bueng puo e le nngwe hobane ha o thotse o sa bue jwale o tla motho a batlang ho fana ka ditaba o tla toloka ntho hampe ka mokgwa ena e utlwisisang ka teng. Ke batla ke tle ke bontshe mona beng ba ka hore le tla ithuta le hore le ho tloha lemong se gore le dilemo le mo safety day ha o ntse o thwe ba hlomphehi ba fuwa dithepa tse tsa setjhaba e le bona ntle le setjhaba taba eno ha se nnete. Ntho e tsalang ke hore re na le bosupisi ba rona jalo ka ke tlo mona di-resource center le tla ithuta hona jele le mohlomphehi e mong le mong a tlo tla mo a tlo batlela batho ba hae thepa kwa hore ba thuswe o tla ka recommendation ya lekala la temo ho tluwa le mosupisi le setjhaba se jwang ha ona mohla ena a tla tla ile motho jwale bo tla lekaleng la temo mona ena o fitla treatwa ka mokgwa fapaneng le batho ba bang le masimo a bahlomphehi re a metha ra ba lekanyetsa tekanyetso ya skala se beuweng hore motho o tla treatwa jena e le individual e le raboloko le bona ba treatwa the same way ha ona mo re reng hona le mo batho ba fuang thepa e gato ke batla ke etse mohlala hona ke na ha ba bahlomphehi taba ene ne le nnete mongaka ba fuwa thepa e di ha di sa ifui ba ke bana dijo tse fetang setjhaba a re kwa ya ka manyolo ke bona haeba re bona re a ba fa manyolo a se dijo a lo hlaisa dijo re tsa di bona
so nna ke batla go ka nete re thuseng setšhaba sa rona ke nnete go utlwe botlhoko nako telele ke tshebeletso tseno re tla nne re be le diphorotso mo na le mane fela re leka ka hohle gore a ene ditaba tsena di seke tsa bonala di ntse di thusa setšhaba botlhoko go ga e nngwe ntate ile re tlameletseng ka thata ona jele monse ka mola ka mo rekiswang fertilizer motho a rekisang ka mo o na le phine ya hae a kenang ka yona ka mo ha ke tswa mo ke tsamaya le nsale morago ke tlo nka manane yana ka mono ke a shebe basupisi ba ka ba tseba gore ha ke tlo ba rerisa la ke ya dibakeng tse ke batlang go di sheba ha ke kala ke fumana ka mono o na le motho a fuweng manyolo a lekanang go se jalo ka go ntse o tshuo ke tlo ya mono straight go bona gona a sebeditseng wa ana lo etsa fela nna ke ne ke ha se ke ra khueletsang sector ya rona ha e loka e nepagala batho bana ba hlomphe ke ba kupile a fitlela ka lela temo mona ga ba ga ya mane le ya gopola peka ya ba re bidare dula fatshe mono ke re mosotho e mong le mong le mo ka kgonang ha tshele tšhelete temo mona re hlaisetse naga ha e se ka ga re kala re bona jole ka system ya tsana ya ba re se re banka ka ga ke batho ba sa nepala ke kopa re tsebe gore ke bona ba bileng ba thusang le naga ena ba sa batle le mmuso ditshenyelo tse ka lobane e mongwe tla re ke na le trekere ha ke na planter e mongwe re ke na le hona ha ke na ba ntho e re etsang hona je go re le monse re registera dibaki tsa rona gore bona ba re kadileng le bona pele kula nna tlo go ampile scheme sa post bank mona a thwe se file ba hlomphe fela diterekere jwale ba ithekela terekere tse kgolo ba tšhelete ene mono be ba ka nena more than 10 years e dutse mono sa sebetse na e la pile na jwale re lokela gore ha re tlameha go akofisa ditaba tsa tlhaiso e be re ntse re shebana di bopeo wena o hlaka kae wena o apere dipa se sehla wena o apere se sekhubedu wena o mang wena o fasa tae wena o e fasa gona jena ntho re tshwanetse itse gore ha re thuseng dihwai tsa rona di fihle di re gotleng ka ele nngwe ha re fallisa bana be re reng ba hlahisa go le re ba isa dibankeng ke boletse mona go se re tlo tswela pele le mo sena ka gore e be re pilot taba tsa insurance eno e re ha re keta go e pilot re tlo nka bona batho ba ba hlahisang ba bagolo bona ba hlomphei bao ba tsamaye ba gore ka diterekere post bank mane ge ba fe insurance ge ba kgwe mofo o bobebe wa gore ba fumane thepa ya masimong jwale re tswele pele go nna re phahamisa bana ba bang ba tlang ba sokola ka tlase taba tsena ha di monate ha ntse re di tsamaya fela re tla qetella re fumana e benefits gona jena ha re ne re qala mona gona ha re ne re le mo lapeka re launcha taba teng go no sena motho a nahanang gore ka ba go tla bolengwe ka mokgwa ona o re reng gona jena mmaraka e se le yona qaka ha e sa le tlhahiso ya dijo jwale re nne re tsamaiseneng tsela re thusane malebela e le lona ntse le tlhaa ka ona le a bona ha ntse le tloka dihwai le ntse le re hlomelela ntse le re botsa dipotso jena gore ko bona gona re katela kae le kae mme ka nnete ke a leboga haholo le dipotso le di botse le phuthulohile re di arabele le benne re etseng tshalo morago gore le nna le re thuse le nna ke PS le management wa lekala la eso gore re dise mohlanka ka hlompho gore ba hlomphe dihwai ba tsebo go sebetsa le bona hantle follow-up question o qeta o thetsa ena ya post bank bele ke hopola gore hlomphe ke na kgolo ha le hona ba di mabatso o itse dihwai tsohle di qalella ho ingodisa hore di ya post bank bele terekere bona e sebetsa jwang ya disebediso tsa diterekere post bank ke a bona ke fela taba ya gona ya post bank ntate ka morago sona scheme sena se di buang ka sona ke re dilemong tsena tse pedi re qetile tšhelete ene le mo le sa le dula dilemo as we speak that tšhelete eno e fedile batho ba sotho ba rekile diterekere ene le hlonolo le teng gore report e nang le yona le post bank ba ga hona le mo sotho a le mong a disetileng ba patela hantle fela pelo re dileng ra ithuta yona e ke re jwale ha ke hlalosa terekere tsena tsa morago re di ranka scheme sena re thepa ho sona ga sheba hona re ntlafatsa kae mo ho hwehlileng re lahlantsha difeng tseo bona di sa re sebedise hantle mme taba eo nka ka e beang ko gore mohlompe ke magolo ha lo reka diterekere tse 200 tseo re reng ha ba sotho ba ka ba dinka hang o tla inana hantle hape a pheta re advantage ya pele ko gore mmuso o lo reka diterekere tsena ka baloka di tlo tla price e theoile e ntse le molemong wa lesotho le basotho ha di fitla bona re di isa post bank ha yona go re di fitisetse go basotho ba ne le yona establishment e re reng e cover uwe ka molao go kadimisana le go tle reprocess ha motho a sa hlotsa ke re le gore ba tla hlolwa ntata re tlo sebetsa ka thata bele ke tle go bontsha gona maano e re tlo a kenya re le lekala gore re thuse batho bana ba se ba etsa phoso ya go wela maikemisetso a rona go gore ntate ha mosotho a tla le terekere ena eo re reng terekere ena e tlile ka lekala la temo e fitla e beya post
Host Bank yo haina kwa maena na go re fitisetse ho sohai. So I start at 10% ya tšhelete ya trekere. Ha a qetile sehwai sa rona re ithutile hore dihwai tsa rona tse neng di treatwa ka yona e nngwe e neng e etsa go ba sitwe go accessa scheme sela e ne le hobane o no thwe ba ba piswa le dikgwebo tse ding tse tlisang di-profit kgwedi le kgwedi mme di mona ha se mohlolo o ka etsalang hore ka kgwedi fela ebe o so o kotutsi o so bile o patetse re entse leano la hore re tlo e sheba bona re etsa habedi ka selemo kapo ha nngwe fela recommendation ntse le hore be ha nngwe ha motho a kotutsi fela ka ha re na le ha re ka ta ntlafatsa temo ya maria re tla etsa hore ba patale habedi le hore temo ya maria ba patale le ha eba e ka ba ka tlasenyana hobane ha e tshwane le ya lehlabula pele re tsebe hore motho a patale ha nngwe ha a hlahisitse ya bobedi ke hore re ntse re tlo lokisa hore re shebe hore flower mills jwalo ka re tseba hore ke lelala la rona mohlomong le sebaka sa sentse ke bua ka sona ha foso re etsa jwang go sehwai ya se lo rekisa moo se kgutle se fuwe tjhelete fela ya bobedi ke hore ha ba siye le tjhelete e tlo mo rekela di-inputs e ska ba re ha o tlameha ho bua masimong ebe jwale o jile tjhelete o ntsa re mmuso ha wa tlisang wa ska etsang hle re ba rute re ba qata bene o lekela o tseba hore ha o le sehwai o plana le monsena o plana le monsetla ha se tjhelete tlo dula ba le ho rona re le lekala la temo re ntse re ilukisetsa rona re tlo e sebetsa jwang ha ba patalwa ka tlhahiso mo ba lo e rekisa teng ho deductwe tjhelete ya trekere ho deductwe tjhelete ya input e le hore e mo the rest ya ka lo iketsa mabaka a hae lapa le bophelo ba hae fela re le on the safe side hore ha ona matla khibela teng ha ke tseba ba ke hlalositse hore ka hlakile nda tsone le sona e ka bona tsompe ka bosi le dieta bona ha na tse tswa ka fola ke ya mo yena hore na dipalopalo tsa basupisi ba ka kana hana hle di nepa in terms of ho bona hore taba ya temo ya matlafala ka kana okay re bona se butse botso yana hantle re na le ditiriso center tse 68 jwale be re ba le ntho tse thweng ke di-sub center hona jwale re na le basupisi ba ka bang 124 re tlameha ho ba le basupisi ba 2024 ba na re ke basupisi ba mpanetse mma empa ya ka hantse re hira mohlompe o la re thusa hore ka ha ne re staff se ya shota jwale ba ntse ba kena so ile hona ke na re ntse re ba le batho ntseng ba kena re lebeletse hore hlile hona tjena re ya timoji re tla be re batla re ba le staff se batlang re hlile se anetse so ba ditiriso center re mmono tsona tsena tse 68 tsona ha ndate ba supisi ba ba teng empa le hore ke mane mo re ke metsinyane ha re mane mo tla fona tsheba shota teng e ya nate ale wala DFS o me lo ntse bontate le bona sa botsa maishana tsena haholo re ka dile wa itse ka wa tsena mme ona mo ya sentse re la ba wa jere la tsama le la bona la bona mme ya re ka opsitse yona mo le tswa be go pa wa data ha ba ka go nna ke ke re se mona da tsena ka jeno jwale re tle re tukisetse ke matsitla go me lo ya dilo ba ba tsama go fitisa molaetsa wa Kanete ke a le bona re ke se ba mo jo ba bo me bonda le kanete ke a le bona la di maso kanete ke le buile haholo ka boteng ba lona mme re lebeletse hore nne re tsamaise ena ntse la ina mmoho re ntse re thusana pelo ka se beuwe le a tseba le hore na di PSO sa ntse a kenya letso hore dibakeng tse bang le sitwa ho dinanabetsa ka transport o tla nna thusane ho tswela pele le nne lo fitla ha re ba tlo ipata re tla hlola kolotso tsa lekala la temo ka lo le nne le botse dipotso di le thata ka bodi di bonolo ke tsona tse tlo go thusa go tlhatla taba ene e be ene ba mme ka nnete ke le boa go la di masupa ka wena o e be ka nnete ba tlhomphe ba ka bantse ba le thase ya go tsamaya ditaba tsa bona ka nnete re le Thank you.